Nero eduke cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo nabono babata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibuwa amavuta yani oil na mwigo chiriye chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri burigike iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati mwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabuno uraganye bwochoganire erangi biga aseduke nyiga ya Uhuru Superstores na mwokwege na muna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eliwe nyorere abamanyi na mwigo enekenga enyumba yao use hasomenyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyiga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex miyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene ringi ya Credit Bank asamange bakere simbetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Masoge na ende weekend yeren chano mwanchu mulgeli ogetembe TV nentunde ya kabiri na iranire asembe okoletera umurubiri w'ekionga weekend chinsa 10 chinsa ni 10 chiaragire na nigo tugo chokoletera yanale kubaka gwateka kurwa chingongo chansi inye chense nchini gongoro kwa Ruth Morra ven nyaboke kurwa somuno w'imanyelyo makult nero kweneke buna chibicha na malingo wikirabire asinchirere yowekera ngotugo sababa nentugoika omwelyo natugo chaka nigo omo msebe wodi abugusero Muske Vincent Abuga abuliri abayibuli ko babulendi boisaine abana babo chinga kibakubokera gotia hasi chisukuru gose ko benda preps na ko babo igo obulendi boisaine chinga kibago chigo chanka somo tumuko omoke chinga kiyechecho nigo akwanira abasaye gose jenzi kuba ko irangora chinga kibale asomoro bekano isengencho serikali nige kubutule bobe chinga kiyechecho nigo abuli abayibuli ko chera chibasari korwa ase obisi yaye na kotulia abasaye bairengora esengenjo chinga kichigani ko barachikonyara ko bako butuli obe korwa ase serikali ono ayuko bikikiro ekyobwate kwada wikaranza abasaja ibaranirye mongo boso Tegete gutangaza ngo Monday tarehe 23 ucyakara cyise ko abayibari barimo icurete basari barimo icurete form kindly asaba bagasoma form 2 3 4 nabari bagasoma TVET mwakigishinga mwakiro obisiari obisite goso erotoka mosocho assess account
Rio toigo kaindi moichoro moichicheki erinde mubeke bengi chikonya abana asamane school fees. Ndio mama musabirani abana baito kumhakikisha kwamba watoto wanapokuwa nje katika likizo mubasabirani naende nyasaba kwenye. Then finally I want to request abana baito more especially wale wameta Nairobi wale wameta isko ya usi tafadhali maandamano Richi mtorokea Mungu. Hata hizi mahali tumefika, serikali yetu inahitaji maombi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Also, muko manchani nyoria Bible baito. More especially abana bali bagosoma day schools bakugenda for morning prayers. Ya oro kiringa abana baito ekero bakugenda school in the morning. Abana babekira more especially abasaba iga bakunyukinya sore. Ama wanatumia madawa ya kulevya. Hapo wenye abana baito kisa cha mambo. Unaona recently umwana wa mwana repiu. I also want to warn especially ya Mosocho police station. Eribi ya kere montago ribosa bwatiro iruoro naende ba mugwatuka. Otugwato basemeringa police station no station yomo sigwa abwende gutu. Erinde justice yetoke. Yongo sababu iboringa abana baito kwa kugenda morning prayers. Kandi tigabatara babiri batatu because prayers niganeri naende nalibako genda banyora time yo for prayers. Iga mwigo likwanya reli baga hakikisha kwamba wakonyero mwana asoko kwa kidogo aike school karese. Ada isi kile kurego na litora konya abana baito. Homo senior chief Okiangoso Margaret Ogamba nigabolira abantu ko nigo abolira abantu anene mono kubwatirana asemero buli kenyero anene mono kinga kibabwata makuru kukuwa na kuranya mecho ward ya Kemere county ya Nyamira. Margaret nigo aboliri abasaye kubwata ebibande ile konyora obokonyi korwa ase serikali bose konyora obokorerwa bwa serikali nigo boigo aboliri aboroke kugenda ase kisukuru na kolia eira yo guchakurwanya bali bakonya amalego yobotindi ese yere ntindi. Tuheshimu amachikayo, tuheshimu tokole muneganeire nanda at the same time mbara orobono batali na into abantu baya batali na into bangete gosoe kiombe abana bali bagochi batoretera no bugambi bwakonga kero kinde ranyoro bokongu ekero bokongu bwachire na kimoroje ngaki nakonyi so naya sabantu bagotenga gochia tenga gochio njendete mobile ID registration bali mutagete bibande onda ite komanye namba y'abantu kubakurwa bisi baje ne gifamu gikoretegi isaini ngoja kaleta abantu chikurubuirenga abantu bebibande n'abantu ne birth certificate tutaongea na wao iko kanyako liye bintu biribiganeirie agero tagete bande iko gotware ibande bya bayiboli ne living lakini rero living deyo ne birth certificate ejya kabere koiko twale egento gekorokwa ebibande bya bayiboli ne getabu gya clinic asa abantu bali bakoraki by birth certificate abantu ba apply kasi wapi mtaani eyalenge online ekwali wa apply nesi igoti nje ngonyora bisialia ochake goteba nganje na kindaire tukasi mtaani onyengo applied iga etokole piki toi nane onye wa applied nande muchucho nega koleteki ni karo so bali mota applied musitusumbwe kwa office abana mbale abantu mbale babwata abana bale isiko batari kwanda ralia isiko teto ne kenyoreke ekenyoreke ntu ajenjeti korwo onye karo bade list elie gocha ekoreki echerani onyondo muna nachakire koigwa ing'amaru nakareteki naro riri naratwara obokongu bononganye obokongu bwakoreki bononganye nganya inu bono koreki inganya moko nyora maru achakire kinyoreke tutainuka vile tuko hivi wote tugana nande tuyaitere twensi nande tosari twe hiyo ni sawa. Nisipate bombe.
Tutakuja na gari nikupeleka mu. Umwakilishi wa Basubati kurua se county ya Kisii Moskedonya Doris Abudi nigo aikira nase skuru iri ya Rembase likoena na chi uniform gotia sawa rukiwa bali ba scouts gokuwa na kurua se skuru iri ya Rembase nigo aina nobo seme gotia asaba rukiwa amona borukiwa igoro yekisege chenga gose GBV. The sharpness of the pen, does it right? No. So girls, also don't allow mommy and daddy wachukue hospitali wakufanyie FGM. Kama ulishafanyiwa pole, kama hujafanyiwa, please don't do it even on your children. Hiyo ilikuwa ya kitambo na hiyo tabia tumemaliza, si ndio? Yes. Mimi sitaki kuongea mambo mengi. Niliambia madam niwaletee zawadi. Unaona sisi tumevaa t-shirt na kaleso. Mimi pia nipatie kila mtoto soda na mkate. Alafu tena watu mumefanya kila kitu imekuwa sawa. Madam Principal, watoto wakitoka half term sitawachinjia kang'ombe. That's bad manners. Okay. Kuambie hizo vita zenu, that is bad manners. Because there's a time my daughter was going to fix her phone. Akaniambia it needs face what? Face? Habara ikorua ase bunge ya Nyamira nigo baburiwe gutigana chimusanano chiege siasa anene mono chinga kichigaba guligereti chinga kicha siasa nigo bayigo batebigubuna chinga kibago teberera emusanano ya siasa nigo bareyanye bunge ya Nyamira maiga ukwana korua borabu omuntu galibu bunge Moses Wetangula nigo abolije abarayiba kurua ase bunge ya Nyamira kubwatirana amona abarayiba bali bacholiye elikwanekeria abakenya amagenderero. Kakiyaya omwana bwemijiro njiro ralire taragereti ngo muyibuli omubuli ligende ngo raranchara no mwana no muyibuli no mwana tumefanya kazi nyinyi mumefanya kazi mumeweka serikali alafu muambiwe itikaa nyuma tutakaa nyuma kweli hatuwezi kaa nyuma kikapu yetu kule State House kikapu yetu kwa serikali hiko na ninaambia Mheshimiwa Spika ukifika kule Nairobi mwambie rais yetu sisi tunampenda mwache Ruto basi maje huyo mama anataka kulea Nyamira mtamsaidia mtamsaidia lakini mimi naomba watu ya Nyamira katika assembly yenu mwache fujo. Leo mnapigana, leo mmepindua speaker, leo iko motion ya impeachment, sijui leo kuna nini. A crown assembly that is quarreling throughout will not give service to wananchi. Na tunawaomba wote mshirikiane, even if you have an opinion difference. Na tukotikana nayo nigo kanisa ya Kiamoiro iyo kutoka Emirek district ya Nyanchwa yagendere koralia injirire moyo asokwagachira yamateye mere no kugania kurua ase ekinyero kya Nyauno South enyumba na kubagachira enyumba yo tinga kyechu nigo babwatiranite abo umurisi abwe kanisa yo amona barayi kurua ase wodi ya Bugiakumu amona bagambi. Omara Mbegi anataka kumletea kitambulisho yake, anakula pesa yake. Huyu anakuwa mng'amba akampiga mmoja. Ni amate yons na baba bwatirana bakaba gambimba afete ime
barambi bonse bakabwatira nase kenyoreke aseng'encho yokobeka omochi oyo buya monginanga kyokorokwa tatebingo nando kwanegenda ekemo aba nabaye bande nabo omurai bw'ekiama gya GSCDP ogose oyo kabere omukonyi b'omurai bw'ensi Musikeri Rigathi Gachagua nigo aburirie abantu kuchicha amo nagoteba buna nigo agotebwa gose tinga kyalenge asomukutano Meru nigo atebetwe buna nigo abantu bagoteba buna nigo ale umunya. Kwa nini Nithi Bridge ulituambia ukiweka Biblia chini mwezi 6 utakuwa umemaliza, umekataa? Sasa mimi nikimwambia mambo ya Meru akasema mimi ni mkabi, akaita hii wabunge wenu wa Meru akawadanganya. Mimi nashindwa kufanya kazi Meru kwa sababu ya Rigiji. Nisaidieni kumfukuza ndio kazi ifanyike. Tangu nitoke kuna kazi imefanywa hapa? Sasa shitaka moja nilipigiwa pale Senate. Ati ile makosa nilifanya pale Senate na wabunge wenu wameunga mkono. Senator Kadhuri amesema ndio. Ati makosa ya Rigathi Gachagua ni kununua shamba Meru. Si mimi ni mtoto ya mama? Sasa mimi nikinunua shamba Meru nirudi nyumbani nikuwe karibu na watu wetu, iko makosa? Sasa huyu senator wenu, hawa wabunge wenu wanaweza enda aje kufukuza Rigathi Gachagua ati amenunua shamba Meru? And out of the 10 counties that supported William Ruto, 6 of them were from the Ngema community. So when we asked for Nawikirabo umwanchi mulirio Getembe TV no tukorera umurobero w'ekionga weekend chensa 10 nakukanire obotegereri bya no bosoncho bya imeyemerobere yansi ya Getembe TV njeni gonkoro kwa Ruth Morara veni nyaboke nere tobotera na kurwa somo no bimanyiriri makuru sinero ko ni kyabuna chibicha na malogi nchebekera asencherere wekera. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya buatuka uchase abaonya aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria mabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na wigo ekogokia giso yao chingagi ogoswasa kurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abuwe bago kolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho teberia kende gensi uragania bagoteberia company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuwe gabwata chi Proval net gauges au unamono babwate nomo corrugated na wigo box corrugated aswigo babwate Boomerang ayuari aye chigech emerungetato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro nesato mbabwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na wigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design babwate ligani gabwate chikala buna bono lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na Green obutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyara kabo gukwerera amabati yu akomenya sivika ayo chani warrant na wigo ayo orakwaburwa kasore asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo musongo yuerange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers yuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgo transact number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone